Assalamu alaikum, hurmatlı жылқы сүйүүчүлөр, YouTube көрүүчүлөр, Аргымак Бишкектин катталуучулары. Бисмилlah деп бүгүн 19 февраль аэропорт Мурамырный айылына келдик. Ушу назарыңыздарда ушу экрандагы 5 баш тайды тартып чагылдырайлы деп. Бүгүн орозонун биринчи күнү, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Тугандар, мынакей бисмилlah деп Kamil akanın үйüne geldik konuşuna. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kamil aka kandayız? Bala çaqa tinchpi? Tuzuk, özüňe kanday ekan? Жақсы, şükür Allah'a. Allah'a şükür şu kıvrap turup. Bismillah dep nake. Kamil aka, bugün oşondo 5 baş tay çıgat eken ha? Xudo xalasa 5 baş öspürüm çıgat. 5 baş öspürüm çıgat. Jaşları kançadan kançaga çeyin? Bulardın içi arganda mınav 3'ü 1 2 3 3'ü 1,5 yaştan. Жазга 2 jaştıklar. Жазга 2 yaş bolot Xudo xalasa. Ekovuçu. Qara 1 yaş. Chetdegi o qaşqa? Toru qaşqa. O gunan al. 3 yaş bolot жазга. Жазга 3 yaş. Anda bismillah dep no birinciden malumat жүрüңüz. Жерде qaşqa olgun 3 fut aq ha? Malumat beröňüz, kanday sizge gelgen bul? Bunun emi bilesiňer, özüňiz alıp satabız. Jakşı kandy taylardy surap, sürüşdürüp esine alabız da bulardın işi bärin. Bunu bu diýom men dançakda bergen esçi. Diýkan adamdyky, jakşı bir beýinin balasy, jakşı aýgyrdyň balasy dep bergen. Özü da sogay bilindir. Oşondo sizge bidion dep gelgen bul. Bu diýon, Parodazy bidion, mınake tugandar görüňüzler 3 fut ak mınake. Başka vaktarına, kaşkaların görsötöylüm bismillah. Butu koldoru taza. Online alıstan soda kılgandar. Korkboy alыңızдар mınake. Tazalıkların bolgondoy tartıp görsötöylüm maşallah. Boyu kança çıgat? 1,50 plus. 1,50 plus. Üretülgön mü? Yok. Yok, üretülbögön ha? Algan adam üret olar. Жазга 2 jaş bu. Жазga 2 yaş. Bağsınçı, bağsın. Kançaga koyabız? Bunun bağısını 180 min. 180 min. Sodası var. Sodalaşуу жолу болот. Kırgızstan içi dastavka. Var Kırgızstan. Var mı? Tugandar uşu videon jerde kaşka tay jakkan bolsa çalıp suraňızдар, dastavkalar bolot eken mınakey. Boyu 1,50 plus deyt. Жүрüňiz emi ekinçiňizde malumat alalım. Toru, suagay uzun bolgon tay eken ha bu. Bul dele жазga 2 jaş. Bul dele жазga 2 jaş. Aytı öğreniz boyu. Bunu boyu 1,53 çıgat. Buyursa 1,50 plus dep koyar eylem. Parodazıça. Enesi Novakirgizski, atası Kırgız жылқы. Şonda bul dele kandu жылқы bolup kalatken da. Argın bular, bari argın. Bari argın deyt mınakey. Toru mınakey. Uzun suagay soruların görüňüzдөр mınakey maşallah. Jengil tay. Ha jaring. Mınakey. Mına tugandar görüňüzдөр. Basyny aýtyňyz emi. Bas 185. 185 mi? Sodalaşуу jolu bolot. Bolot, abzat. Mınakey tugandar görüňüzдөр. Hoyt janinge. Uzundukda. Boyka. Emi 3-nçüňizkö mınakey. 3-nçü Zalqarbek bul ötkengiden kalgan tay. Ötkende tartılgan ha? Bul satıldı ele. Ham bir bala alıp 5.000 zarat kotorup kalganını aka yetýälbä kaldım degenden mayılda bazarda bul turdu akırı berelbä kaldım. 5.000'ni kotorup koydum. Emi şartı kanday bolup kalgan biz bibeýiz akçasyny bere albay kaldı. Şartı bolbay kaldyr. Dağıttan gelbey kaldı. Akçasyny bere albay kaldı siz satmadınız. Owa satmadım. Özü satılgan ile. Satılgan ile oşonda 5.000 Kayra satууга koydunuz. Kayra koydum ben. Mınakey tugandar görüňüzдөр. Eki butu ak kara bolgon. Jaşı kanday şunu karanın? 1 jaş ha? 1 jaş. Mınakey parodazıçı. Parodası argın buldu. Enes Polşada bergen endi. Bizge. Oşontup kelgen taylar buyursa. Özda bunda müçölөр ötö jaýyn. Boyu kança çıgat şunun? 1,48. 1,48 ha? Ova. Bağasyny aýtyňyz emi. 165 dep çıkarganmyz şunda. 165 hazırda. Kötörgen jok düşken. 165 mi? Kara. 1 jaş tay mınakey. Kimge jaksa çalıp suraňızдар tugandar. 3-nçü taýybız 165 bin boldu mınakey. Parodalaryny aýtdyk ha Karataýdyn. Parodası argın. Emi mınakey 4-nçüge gereýlim. Uzun, suagay, buldağı. 3 butak, jerde kaşka eken ha? Jerde kaşka. Öte kulaklarını tartıp koyun başlarını. Kulakın çoğunduklarına başlı maşallah. Kamış kulaktan da.
Dançak жоқ bu. Dançak da bu. Эме urugunda? Yok özü taze dançak. Ha, dançak bu. Aa, Nake. dançak da Tugandar. bergenimizge. Öz dağı bunday. Müçöz. Soruların maşallah. Çuk çuk. Çuk çuk. Hay canına. Hay. Buna bol günge biraz çağılıp kalat gene. Kulakların kökröktörü öte mol. Tugandar nake. Maşallah. Bu kolda taza. Taza hiçbir şeyinde Şaşpay. o içi Online soda kılanlar var da alstançı. Ava. Balama alып beretlem, eyinçige dep. Tuğandarına, çoң atalar, avalar, akeler, dostlar, ükölөр görüңүздөр мына жакшы 5 өспүрүм 1 жаштан 3 жашка чейин. Boyunu attınız mı bu dançak? Boyu 1.52. 1.52. Ava, Ölçөp alışat. Ava 1.50 plus dep koyarayla. Yani el özü. Karap. 1.50 plus deyt, 1.52 deyt birok. Barodazda ошондо dançak dediniz ha buna. O dançak. Эми аралашпы же кандай? Ya argın bolsa gerek. He? O. Таза эмес а? Dançak da bergen. Dançak деп Argın алган. bolsa gerek bro. Mına kulak müteli. Мына кулак башка актары бирок өтө бөлөкчө экен а? Машалла, мына көрүңүздөр мынакей. O da moşlu da. Баасын айтыңыз эми 4-чү тайдын. Bağısı 185 min mumduk da. 185 mi? Ova, süloş yolları Soğulaşı olur. жолу болот а? Sizni kanalınızdan çalsa Xuda kalasa. Aha. Yaxşılar stupka kılıp veremez. Aytkanыңыз Ötkönde emle келсин. kılıp verdik ben. Elden alıp faydalanıp. Aytkanыңыз келсин мынакей. Эми мына туугандар 5-чи өспүрүмүзгө дагы жетип келдик мына тартканы. Айтыңыз эми бул тору. Bunun Öspürümde. yaşı 2 yaş hazır. Aha. Жазга 2 жаш. Yok cazga 2 А, жазга 3 жаш, а? Мына 3 бутак тору кашка болгон мына өспүрүм. Моюндун узундуктарын караңыздар. Эми болгондой айтайын. Туура түшүнгүлө эми жана бротоло мактап салдың дебегиле эми жылкыны мына жанынан көрүп тартып атам. Болгондо моюн узундуктарын, соруларын машалла эми ушунчалык болсо ушунчалык туугандар мынакей. Бутугол тазабы? O but kolu barıniki taza. Пародазын айтыңыз. Az не дейин дедиңиз мага? Bunu mingi bul. Mingi mi? Ova, mingize. Ha. Büt terbiyesi kelip kalgan. Жайында тарбиясы. Ova, Mingize. terbiyesi buroları, terbiyesi jayında. Пародазын айтыңыз. Parodası Novakirgiyski'den. Aha. Мына туугандар Таза чүйдүк көрүңүздөр. да, таза чүйдүк Новокиргизский дейт. Taza çürük Местный Бишкектики дейт. Ha canına. Жакшы эле турат мынакей. Мына достор, бою канча чыгат? 1.60. 1.60 дейт. Баасын канча коесуң? Bunu bağısı jakını 200 min. Жакыны 200 миң дейт мынакей. мындай Бою эле. 1.60. Содалашуу жолу болобу? Bolot конечно, bolot. Доставкалар. Bu karayüz dastavkalar. Мына туугандар ушул 5 өспүрүмдүн ичинен кайсынысы жакса чалып сураңыздар мынакей. Мына дагы бир обзор кылып көрсөтөлүм. Мына 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи тайыбыз мынакей. Алысырактан дагы көрсөтөлү туугандар. Кимге 1 жаштан 3 жашка чейин өспүрүм керек болсо ушу Камил акеге келе бересиңер. Аэропорт Мурамырнайда жашайт. Мына жакшы тайларды алып сатат мынакей. Мына биз эми болгондой тартып көрсөтөлү. Бардыгын ден соолугуна гарантия беребиз. Бардığına den soğuğu, barının but koluna жооп берем. Ушу бүгүнкү турушуна Куда каласа жооп а. Ичип жеши бардыгына гарантия беребиз. Баары жакшы. Буту колу таза. But kolu taza özü. Мына туугандар дагы бир көрүңүздөр мынакей. Машалла, мына 5 баш өспүрүм чыкты мынакей. Zalkarbek mana ötken joldagı mana tarttık ele taylar büt ketdi Xuda kalasa. Бардыгын саттыңыз а? Elde razı bolup alıp mana karma bakşat. Буларды да эми жакшы сатып алыңыз. Содаңызды безин, берекесин безин. Алган адам бар мынакей. Hazır şu momentde mana жылкы Xuda kalasa Kırgızstanda öte önükön mezgili. О, бардыгы эми санга эмес сапатка өтүшүп калды. Бардыгы чоңун, мисалы койду деле, уйларды бардыгы чоңуна кызыгып. Мисалы 20дан көрү, 20 койдон көрү 10 сапаттуу кой кармаган ал жакшы болуп атат да. Ошондой болот да. Жылкыны деле ошондой болуп атат азыр. Бардыгы эми шартына жараша. 5 кол тең эмес. Жакшы экени сыртында турат. Xuda kalasa жакшы. Мына бир тартып көрсөтө бериң. But Машалла, мына туугандар жакшы комментарийларды жазып, лайктардан басып каналга катталганды унутпаңыздар. Мына жакшы комментарийлар жазып, колдоп коюңуздар.
Esli jakpagandar bolsam da ötüp keteberiңiздер görбөй эле. Salkarbek amanat nerse munalar törtöөнү үйrөtse kolga жоош bularчı. Paltaraşkalar. Үйрөтүp kim özü at kılam degen bolsa үйрөтүp özü nime kılıp alaverет. Ana chetdegi guna mingi. Mingi, ha? Mingi. Az minip tartıp көрсөтөбүz dedik эле. Ого вакыт жок болот уже. İptarda жакындашып калдым ben. Baldarım dağı tezrak жетелеп кетиш керек. Жакшы сатып алыңыз, а? Содаңызга берекен. Мына туугандар көрүңүздөр. Жакшылык кылып тартып жүрөсүңөр. Силер да ишиңерге ийгилик, бала чакаңар менен тынч бололу экен. Айтканыңыз келсин, аке. Айтканыңыз келсин. Дагы бир жолу кармаган орозоңор туугандар кабыл болсун, аке.